Malo se fu manuel lo stunga ta vai mal tatu fa lau fa talo fa pol malo lo fa fonga ni ta yo tulang pa Pilipina malo se fu mo malang mama o sul mal fulla vi gele tu se lo fo di ya ka ko uri ya manuel la ole fa na tu ya tatu man tu ala lo alu fa ala mo lusul minuti mo vitamin D o tu mo na ma to vitamin D fa ve solo ye si mineral ma to no lo tino kama ka wa ala wal fa mo fi nga mo vitamin D pare lo fa la mo vitamin D so sem ko ma ya fo il fa ma tu ngi ka ya ma to nga inu vai valu po inu les ma na le lei o ta proclama nei ta ya o te lo to te la to we mo wa le mene o to mo volunga ia o te loa ia o nae lava fo lo si le fia o ani va nga fa so swani ia o fo ni ta ma fa so swani to mo la lo ile va Ie faftai le yale va se penim se pepe fama mo la fam talanga le lava to langa tele time yo tar proclaim sa ili mo information ya nga mo tato le lava to le foto nga mo to mo lunga famai tu sabe tele pete so fu maloloina tele foi na lo mo to mo lunga va na o va il fo mai felo sia kilo to fa ngol me le to mo lunga is a silent killer famai fa sa mo io fa si tanga nu le file mo tele lo ti a mo lo ile ti a mo li fa fu se ele lo ita tamale to mo lu mo fa ngale na le heart attack mo le stroke ma fia foi lo fa tunga mai ono ta wa so fo io la va pe fa pe ti mo to mo lu le tele ma fa ngo to mo lu o me ai ta ma fa pe o me ai nga o me ai sumalia me ai ona ole wala fa ngo fiela fo ia le toto maudu ole fa ia swing fa ngo fiela diet ya la le ita uma fa tele fruits and vegetables tu la lo ta uma fa tele me ai ona o take away food ma me processed food ma me ta uma fa me ai lolo tele me ai ngo me ai fa pena me tele mineral ia ole toma me ai tele mineral pe o calcium magnesium and potassium mineral na to le fa ti la le to maulunga me ai la ne tele ai le mineral nei o potassium o fa pula o patata dried fruit je mo prunes mo sultana pe mo grapes o fa mango e mo dates kasinga fa nga mo to maulunga Kama itu sama le fa fi sela milligrams of potassium down e mo la so tasi. Tu sela e mo mele te ma fanan fa mtala ni ma me fruits ma vegetables. Tu anga ai fruits ma vegetables la. Ya tu la lole ya me lolo. O isi me ai nga fa me tele tu ma lu. O i me ai nga ma ya nga o soy food. E soy milk tofu, nuts, walnuts, cashew nuts, macadamia nuts, almond, Brazil nuts, fatulaw, seeds, pumpkin seed, sunflower seeds, lean seeds, o flax, lean seed, kasi nga nga mortot maulunga. Yo le sime aya nga fa mo low fat milk, mtori ho elu ko nga susule malo silo na tapuni. Kamera nga fa mai kile nga o eto mafa susule le mo na vai light blue top. Kamera nga mo to molung le nga fo mo le tutu la lo to molung mo fo ia mineral ni e tolu le calcium magnesium and potassium e mai nga fo fa malo si e wili. Malisima ia nga mo ia lo kamera e sa mangi sa tini tuna e lengi o le kire lo le o telefona me nga mo so to molunga a me sa ka mo sa mangi mo me uru ia pekense mo uru ia mo me vila ia ano e ka mo fiero le ango vale le ano le ia lo mo sali ta a le uru ia na ta mo fiero mo me via na pia na ano ia me era so me fa sa tu la no lai o me ai ona so mai kusa akele elo masi matoma falaso o ni sila teaspoon e foi isi ma e lois tu nga masi mana tele mineral mo o le Celtic salt CELTIC Celtic salt mai varsful do mineral mo o to no masi mana le si masi ma pingi kile le Himalayan salt so mai fitsul do mineral na mo o
ia fifili la i masima na to a na o fo mtala ia le sime fo ia fasa o le mo alcohol e tasile pe lua ipu pia po ipu waina e a nga mortino e a overtulo yo o fale to nulo mo ro to to mo lunga ma fia yo le so me atu mo fu alcohol e pe mu se lo fa ya ya so lo fa tuanga na mo tato mo le sime sa mai tutu la lo in kofi mai too much coffee e no so ile to mo lunga malo ya fa tuanga na mo to mo lunga ni ta ia lelei tātou uma o lo mafatia le toto maurunga ua makua i kele le nafso swani ia mwhamutalanga ua mwhaiona mai ia whai mafore fo i tūlanga ia lelei ia wana kol tō telefone le pe whamui moe le on fo mai ia mai fualau ia lea ia nai vanga ia fso swani ia ole si mea a whalo langa fualau e fui mo side effect fualau ka mo foi lo to lua i mea na mai fualau o se share fualau mai o bo so isi side effect e to anga ai mena na tau mafa mena o famtala ia a se fruits and vegetables to anga lo ayo me lo lolo mana ia malo faftai lelei o le tasi vanga tau tele o mo fruits e afo e o tasi mo sisi no tatu ia pamul ia fruits la in season gaming o fijo kamo fijo lo mo kilo fijo nga kipilua sali spungi ia tau mafa ia o mo peaches melengi makaudia le ia melengi gaming como melengi fa tau so le tafta for a while ia blueberry Blueberry is a rich in antioxidants. Kamanga blueberry mo itango LITT atango ta. Ai kelele nga mortino. Ia me osanga mo pea, nasi, kiwi fruits, avoka. Ia on season termine manu fai make the most of it while it's still in season. O le si mele o ngalong fam kala ku nga foi le kokumo lungo so se mai la saka lo kuava. Kele ma ia nga le sua lo kuava yo ngala kuava saka ia ile lua little vai ia inu la ile tsa mo la fia. Okay. O mai nga mo suka nga le ia ti le tafio to no tino ia mo so to maulunga ia mo le kane sa ho. Mana ya. Ya, pala lu vai ngale sa mo ko nga ingu la kuava la avoka mo sasala. Ya nga mo le si fo. Ia. Okay, malo. Tai. Ya, is vai nga fa mo ta por club na tai. Ya mo tu anga la va tato 5 plus a day ia lima pe sila foi fruto nesse posai la so tas io telena lo so avelo tino ia mo u fa malo si mutato ne tai le mo fata to surfa fa pulu futas. Esa na tu me o to fa mai o le nga lu malo si e mo ai me mama a le na telo tala ele singa yo e motivo me mo mangi ngola fio ngale tua mani no la ale sa ru le so sele ia fa tai mo ta po kala le tai ala so to le pa manuel ne yaso e va tai manu fu fu ma la sang de va so fa so foi mo ta tu numero lo lu ta si lu lim to lu no no volima pa fim da bisto son le life of time wale le tai ala so to le pa pena ko ba ti ma ta po kala me tua ile ele